خاطره و ببینیر خوشیه جیوه خوب بگرن دایفان برای جیوه خوب بگرن آماده بین زود دردکه ره او کشتین دخوازیم که وقاقلی بازان سر دریای اره دنگه خواه ببره او حالی بتوته دای از دکیم که دنگه چرپا چرپا معصیه کیجی تعاجز بکه بله روژه که خوش ساکنه به دنگه لیچه را بزمال سر من داتین کتانو هر تیش سرو بنی تبه از گشتم از هنه که رکبم لمن هر دیا بنره دوی هونج خوفدی بکن ویا نادا وینه حواله من کن هرسی سرش خو کفا خو بکن قرصانی و هر ربن از نخوازم دو وظیفه خود پیشین دشاشتی بکن لیکا لی بنیره؟ از کنترل دکم دهم گمین اسپانیولان دخویاد از بیشم که دهم گمی اسپانیولان پیشی منه همی کس بجونه سر توپان اره لیز بکن اون مرویست اون بکار اتشتکی ناین ده باش کنترل کر؟ بله من بالداری ها نهایی عرض بینی او یک جوان پر تالیب که خویه باور بکه عرض بینی آماده بین لاغری را آفرین کرک آفرین لی باوری هر کسی من هه فرمان ون چی از بینی؟ کارمه پیشین ایرش برن علی سر ماراکا بویم میرزا مورگان لیدبه که او هر دو کشته اسپانیولان جمعه را ببینه پروبلم ام نکارن ری بدن که او بدور کهون ام بچن بگیجین قویتن وانگل دن دوی ام پیشی لی بگره قطعا هش کمی من هه یه وانجی دوتو ام دکارن طور لبان بپیچین وان ازیر بگرن او تجاری وان را بچه پینجا بخوی ام جوان به هسترن او کار میروه که به شرفه گاوا بیو که ام شانسه که خواه پاراستنه بدنه وان ایریشه وان بکن از او قصد ترسونک ننم که از دکاره که وها بقیت نکم میرزا مورگان تعلیمات بده میرزا هولندر بلا ایریشه کشتی اسپانیولان یا نزدیکتر بکه هنجیو بریار بدن که کیجان جنگاورتره جبر که کشتی همه بخستره همه به کشتی ها دورتر را علاقه دار ببن همو کشتی اندن بلا در وی شهره بمنن و بلا اویدن
Bin fermana Michael da bin. ول پیرانی بحری بگره به اف دور نکوه فرمان بکه از بینی مروتی کشتیته تسلیم بن وان الله خونده خستن لا kaptan birini aldık şimdi. Ha. Bunu alıga bibinin kasahta kaçıyor. Ağır bugün. اگر کرنه بیدومینن یک والای بینه جره اف پنجی زر حق بکه اگر میرزا مورگان نزدیک من به سکنه جبو کتب کاری فرمان من را گهینی تو حاضری میرزا مورگان؟ آماده می کاپتان. آنها آگر میرزا مورگان جبو که هم بچنه کشتی و آماده بن. آماده بین. کنیز بین ilk کشتی.
هستین خواه بلندتر بکن گلی همه گوین آن او حیوان هرسوی ایریش ویب که دران این ویجی یم پیرانه یکی توشترن ها میرزا مورگان اسپانیولن که سامانه لقای خواه بکن و آن آزاد بردن و سیاب مروه میجی بشینن بلا کشتی یادن تعمیر بکن از لحر جری بنیرم واق Kaptan, ambar bıvan tişiye. Aha. Heval no, hogır no. Merkhasen behran. Bilerin kadı destemi dar çiğe. Dve keşti tijizere. O ana ev hemu yenmeye. Pişti ku mekaren khoyen li Marakaboyu pek ani. Mirza Morgan devan zeran hemu bu avayı ki adil bela ve me bike. Zeram lere. Zer. Zeram lere. Zer. Zeram lere. Ahoy! Kaptan olundur gemiyatın zeft kiriya u sinyal dedin ku embare ve gemiyi ve silahın da girtiye. Ev jibo İspanyolan bu. Jibo ilişa li ser Marakoba'ya de zaf bekerime vere. Bela İspanyol jibovi merak nekin. O em bi sağ salim erna Marakayı bir anı bibinin. Ve sinyali bidine keştiye dinci. Agahdari bidine wan ku dve em zûtir bigijine Marakaboyê. Dümenê bade. Dawiye da. Van Gulden. Şeva dawiye arami razê. Sibê tu yî îdî nav saxan da nebî. Bila îşev yek fener ji vekîtî nemîne Mirza Morgan. Divê haya wan ji hebûna me tu nebe. Te fehm kir? Em li kendavê lenger bavêjin kaptan? Na, em dê jî îskeleyê biborin û bikevine kanalê. Sibê ji li wir em bikarin êrişê bidine ser Marakaboyê. Wek milaketên tolhildanê.
ev çi sehre? Lê bibexşîne min xwe wenda kir banu xwe. Ji kerema xwe re ji min re bêje tu çawa hatî wir? Hege tu soz bidî min me bibexşînî ez ji te re bêjim ez benî. Ez îtiraf dikim ku hêza min heyal çêkirinê xurt tê banu xwan. Lê tu şert nayê hişê min ku ez îkna bibim xwestina te rêd bikim. Ka ji min re bêje. Gelo ev kî ye ji min re bêîtatî kiriye û bûye sebeb ku tu li virî. û aniha ji kerema xwe re bêje banu xwan. Meraqê min ji navê rake. Ev kî bûn? Baş e begê min. Ev kesin ku tu dikarî texmin bikî. Stilê, ram, karlo, moko û dablon ev papagana ku bêxwî dixwîye lê xwediyê dilekê pak e. Wek tê got diviya bû min texmin bikira. Lê ji min re bêje banu xwan. Te çawa ev xapandin ku ev tevlivî plana te bûn. Lê wira ev zanin ku bi gîştî ev mirovên ku bêîtatî ji kaptanê xwe re bikin tên kuştin. û ev mirovên bêmejî nînin. Van ev ji bo qenciya te kirin begê min. Digel ku te qet behs nekirbe jî ku dilê te bi dizî ketiye min. Lê wan çawa karî tê siwarê keştiye bikin? Begê min, merivên te ne bi tenê quvvet û cesurin, lê ev bi hunerin jî. Van cilên deryawanan li min kirin, tu bawer bike ez aynê dimamê wek deryawanekî bûm. Her tişt wiha qewimî, wek ku min ji te re qise kir. Bu. Ka bifikire banu xwan. Ji bo ku qeptanê we bextiyar bikin, mirna xwe jî dane ber çavên xwe. Çi merivên dilsoz in. Digel ku baş jî hayjê hene, dev bextiyarî ji bo me demekê kin e. Ji bo çi kin? Ji ber ku di nêzik te şefek baweje banu xwan. û di şefeqê de ez û tu mecbûrin ji hev biqetin. Lê em nûkê hane hev begê min. Em ê ji bo çi ji hev biqetin? Piştî çend saetan li ser kendavê de rojê derkeve. Wî demê de şerekî beeman biqewime. Şerekî wisa ku heya niha kesî nebihîstibe nedîtibe. Neh gemî li dihev felaketê wisa mezin bîne himatê ku şeytan ji lê heyrî bimîne banu xwan. Ez ê bi şêsit mirovên xwe bi ser bajar de bigirim. Ez ê bajara wî serê wî da hilweşînim û neyarê xwe di mala wî da mehû bikim. O gelo mervekî çi kirbe ku bûye sebebê afxa xerezekî dilkevir begê min? Baş e banu xwan. Ez ê her tiştê ji serî ve ji te re şirovê bikim. û tu yê qerar bidî ka ez divî mesela xwe de biheqim yan na. Ev merva ku tu behs dikî li ku ye begê min? Di nêzîkê de banu xwan. Ji kerema xanavî min re bêje begê min. Dema ez qîzekî piçûk bin, min ji eskerên bavê xwe çîrokên wiha bihîstî bûm. Aynî wek çîrokê te. Ev çawa dibe banu xwan. Ez zanim ku tu qey neçû İtalya welatê min. Te ji min re gotibû qey nayê bîra te. Rast e, lê heyat tu ji min re navê nebêjî ez ê rehet nakim begê min. Ew rezîl waliyê Marakaboyê Van Gulden e. Wê, Zemanê wî hat.